قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان لا ينظر الله إليهما يوم القيامة قاطع رحم وجار سوء. Amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu juu lake rehema na amani, watu namna mbili siku ya kiyama Allah hata watizama isipokuwa kuwachoma katika moto wa jahanamu. Wa kwanza ni mwenye kuachanisha undugu na wa pili ni jirani muovu. Sadaka Rasulul Karim, amesema kweli mtume. Wandugu munipe pole, naishi na jirani mubaya. Jirani wangu hamujue Mungu, tabia utazani muchawi. Naishi na jirani wangu, utazani pusi na panya. Tunaishi kwa kufiziana, sijue nifanye nini. Kitembea na mke wangu, jirani wangu anachukia na kuanza kunifumbia, kuniambia najionesha jirani. Jirani ala nakumbana na majirani na manaziri mwawekeana, wakikuita unanyamaza na salamu hauitiki. Ni Mungu kani wa mwabudu anayekuamurisha? Ukigombana na majirani mwekeane na manaziri, na sala gani wasali na manaziri au iache? Wewe wafanya mazoezi ya kuinama na kuinuka jirani. Kuloma wa mtangaza mji mzima, bila mie kukasaidia kangepata wapi chakula? Napata magumu mimi kuombewa na majirani, sikuleta mtu mjini, mbona mie silombake mtu? Ukipata mali dunia muko haki ya majirani, ukiwanyima utaulizwa, mashauri twakuletea jirani. Kuna kilio wewe mukupika miziki, unasema tuko mukizungu, kila mtu na mambo yake. Munafata mambo ya ujinga, ni kampanye ya ibilisi, kuvunja mapenzi ya watu na kufinika sheria ya Mungu. Mungu wako aliyekuumba, nasema jirani ni ndugu, na mupinga muumba wako, mwafatana na ibilisi jirani. Upende Mungu na ukatale jirani wako, ndugu wako wa karibu sana, kwa mchana pia usiku. Jirani analala njaa, wewe mkutupa chakula, magharibi uko kanisani na kusema tumeokoka. Imani bila matendo wafanya kazi ya bure, mpaka jirani ya kushuhudi, ndiye imani kukamilika jirani. Oh ndugu zangu, tunajisifu imani, magomvi na majirani hatuchoke. Allahu Akbar. Nashangala na tabia ya jirani, jirani wangu mubaya, utaulizwa na Mola. Nashangala na tabia ya jirani, jirani wangu mubaya, utaulizwa na Mola. Tengeneze mipaka, jirani anakatala, anapenda kunizulumu, jirani wangu mubaya. Watu wakitushauri anaanza kuwatusi, apendake kushauriwa, jirani wangu mubaya. Jirani wangu anapenda kila siku tugombane, mimi siweze magomvi, utaulizwa na Mola. Nashangala na tabia ya jirani.
nyumba jirani anaijua na kuanza kuitangaza, jirani wangu mubaya. Nilimuomba shauri kumbi ananipa sumu na cheko ya unafiki, jirani wangu mubaya. Mashauri ya jirani yaleta fujo nyumbani na kunyumba kunikufia, jirani wangu mubaya. Nashangala na tabia ya jirani, jirani wangu mubaya, utaulizwa na Mola. Nashangala na tabia ya jirani, jirani wangu mubaya, utaulizwa na Mola. Jirani wangu mubaya anapenda sana mafumbo, tabia ya ukafiri, utaulizwa na Mola. Na deni nikimukopa jirani hanilipake, nikimudai maneno utaulizwa na Mola. Na magomvi ya watoto jirani anaingia na kuanza kunitukana, jirani wangu mubaya. Nashangala na tabia ya jirani, jirani wangu mubaya, utaulizwa na Mola. Nashangala na tabia ya jirani, jirani wangu mubaya, utaulizwa na Mola. Mwenyezi Mungu, kila anayetangaza neema yako huwa anafatwa na maadui. Ninusuru Sheikh Fundi Abdalla pamoja na waimbaji wangu Mustafa bin Fazili, Hamzati Rajabu, Abasi Zaera na Bwana Amadi na Musafiri Selemani, Arija binti Juma, Alua binti Saleh na Bibi Sakina. Allah